法国的物件即马是逐项拢咧起价，都有超市是规起无爱来卖即个起价的四收啊。其中家乐福就决定对初四开始无要卖即个价小一直起的 Pepsi Cola， 甚至即个共公司的马铃薯片也无要继续卖。 法国零售龙头家乐福的货架顶悬，各种商品啥物拢有。但伫巴斯可拉起水的栏位头前，会当看到写讲，因为价小起，互人无法度接受，阮袂阁销售即个品牌。其他巴斯真侪人买的商品，包括七喜柠檬汽水、立顿茶、含乐事马铃薯片等等，嘛拢搭同款的标签。Ça m'étonne pas du tout. Je crois qu'il va y avoir plein de produits qu'on va laisser de côté parce que ça devient trop cher. Et surtout ça sont des choses qu'on peut éviter. 家乐福讲，经过谈判讲价了后，对美国来巴斯可拉的进货成本嘛是同款伤悬，因则决定对初四开始停卖这个品牌，包括伫法国、意大利、西班牙和比利时等等4国的家乐福门市，拢会同步来采取这个行动，都是有9000外间的分店会加入，规模是占全球的2/3。巴斯可拉是讲，因起价并无影响需求，去年毋若是3摆调升得利的预期，今年搁会小可调起产品的售价，但消费者安怎想？ Je pense que le Pepsi et le Coca-Cola sont deux produits qui sont similaires et que le prix est effectivement le déterminant. Donc si Pepsi augmente ses prix de façon démesurée par rapport à Coca-Cola, je me tournerai vers Coca-Cola. 消费者嘛发现讲，一寡商品虽然无起价，但是物件煞变较少啊。对这种投机的做法，家乐福对去年开始，规期是直接伫货架顶悬，表示讲是缩水式的通膨商品，提起消费者的注意。家乐福嘛指控讲，虽然一寡成本含原物料的价小已经降，但一寡食品的制造商同款是故意甲价小诱惑悬，来得到较悬的利润。超市为了维持生意，只好提出非常手段，希望来阻挡物价一直起嚟。除了家乐福，德国和比利时的零售商伫过去1年来，嘛同款采取停卖部分商品的这种行动。公司新闻站回应评译。